tugomba kugisoreza kuri Methodiste runako rejyo twagatina kurumaririza ku kanisa ya Methodist tujayo n'ubundi twese tugendayo fena ababonetse umunsi w'ejo bari benshi cyane abariyo bari banjinyo turatangira amateraniro tutandika urukumwana nije bari uyoboye gahunda n'ubundi nkuko babivuze zari yakurembede program ngo babyogede turaramya tusinza mu ndirimbo z'amajwi z'abaririmbyi mu nyimbe z'amaroboze z'abayimbi tuzirangije tuja mu gisimba nkuko bisanzwe twamarane tugenda bamenyereye amateraniro yacu gaburijjo tubikora gifata umwanya munini nekitwara obudo ibyo byose nawe yarabirimo ibyo bina yarimo yari yicaye mu iranje yo hagati yatude mu ro eyo makati hepfo hasi mu ntebe zije guheka ku muryango emabega ko none mwibuka ko n'imbagazi imbere nazo murangiza mujukira kubanga nari nyimide maso nari muraba turaramya abantu bose netusinza abantu bona sirimba netuzina ngo dusoze gutwamaririza aho yarari azasirimbira aho yarari kimwe n'abandi we yari owamuna abalala baricara hasi natura wansi ku ntebe kutebeye yicaye ngo bwira bari kumwe nkarumva rusha nagamba abo bebari nabo beyari nabo nabagamanti awulira koye arabe ngo se byo bamuha ku mazi yo kunywa nabagamanti temwenza kumva ku mazigo arayamusingiriza nebagamuwa arayama nanyo amaze kuyamwa yamara haciye andi masegonda make ngo wayiseho sekenze ntono babona avuye ku ntebe aranyerera rika hasi nebarabanga avude ku ntebe naserera natura wansi abantu barahaguruka baramufata ate nebayimirira nebamukwata baramusohokana nebamufurumya bagerageza kumwitaho nebagezako kumufaako bamumenaho amazi nebamuyiwako amazi kugira ngo wenda arahembuka barahungiza nga balowooza nti ajja kudda engulu nebamufuyira babona yatakaye nebalabanga abulidde ddala bahamagara Prince Nzagerayo nebayita Prince Nzagerayo arasohoka nafuluma baramurengeza bamushira mu modokari bamusitula nebamuteeka mu motoka ajana n'abandi bantu barimo Nyangundu wa Mama Espoir nagenda n'abalala omuli Mama Espoir Nyalibagiza Daudi kazi wa Daudi uyu mudamu uraha n'abandi nk'abanga omukyalo oyo n'abalala nibo basohokanye bebafuluma naye baragenda baje ku bitaro biri hirya hari uje kugera Mengo nebagenda ku ddwaliro okumpi ne Mengo n'ahantu bagufi byafashe umwanya muto wantu wampi byatwala ekiseera ariko ku bari bamufite naye ku baali bamwina babonaga nta buzima agifite uko babirebaga n'amaso bo baali balabanga takyalina bulamu uko yafashwe nyine asa n'utakaje imbaraga ntabwo yongeye kugira igihinduka kubanga we yafunira obuzibu obwo n'abeera ng'abuliddwako amaanyi teri kirala kyatuuka bamugejeje mu bitaro bamutuusa mu ddwaliro abaganga baramwakira abasawo ne bamwaniriza bamutera serumu ya mbere irashira bamuteekako ecupa esooka neggwako zihuta zo kumufasha ziri enyangungu ezimuyamba ariko kimeze kurya bamutera iya kabiri irashira ne bamuteekako ey'okubiri bafata n'amaraso y'ibipimo ne bafuna n'omusaayi ne bakola check-up mu kanya gato mu kiseera ekitono ibipimo bitarasohoka nga results tezinabafuluma za serumu zibiri zirangiye ecupa ebbiri ezo nga ziweddeho muganga ahamagara Prince niwe bari kumwe mu cyumba omusawo n'ayita Prince gwe baali naye mu kisenge amujana mu kindi cyumba amutwala mu kisenge ekirala aramubwira ati wihangane umuntu wanyu yarangije namugamba nti ogume omuntu wammwe avuddemu obulamu ubwo Prince bari kumwe aramubwira toyede tiyarangije Prince namugamba nti tanaba kufa aramubwira ati yarangije namugamba nti afudde obula guma basubiyeho yarari nadda bwe yali areba nyine uko umuntu agomba kureba ne balaba omuntu basanga abantu yarangije basanga ngo omuntu takyalina bulamu ubwo nari maze kwakira umuvugabutumwa mu materaniro nari nakamala okwaniriza omubuulizi Reverend Sunzu yari ahagurutse Reverend Sunzu yali ayimiridde naje nicaye mu ntebe nange ntudde muhorana araza aranyongorera muhorana najja naŋŋamba arambwira ati sohoka hanze naŋŋamba nti fuluma kwebweru hari umuntu ukeneye ko muvugana waliwo omuntu ayagala kwogerako naawe ndamubwira ati sinasohoka mu materaniro nemugamba nti sifuluma mu lukuŋŋaana bizabingora ntibikunda tekisoboka mbwire yihangane turavugana dushoboje mugambe alindeko tujja kwogera nga tumaze cyangwa turavugana kuri telefone oba tujja kwogera ku ssimu arambwira toya birihutirwa naŋŋamba nti kino kiri agent kintu kyamangungu ndeba ukuntu abivuze mbona abivuze ukuntu nyine abishizemo imbaraga endaba ng'ayogedde ng'ataddemu amaanyi
ubwo nari maze kubona apere zigera kuri 4 cyangwa 6 za madame ampamagara. Nari maze okora missed call enganya eza mchala wange nkazibona ku telefone nenzira bakusimu kamudekorosha nkamwitaba kugira ngo yumve ko turi mu materaniro. Nemukwata nti awulire nti tuli mu service. Agakupa akongera agahamagara. Najjako naddamu n'akuba. Ngasubira nkamufata kugira ngo yumve ko turi mu ikanisa. Nemukwata awulire nti tuli mu rukungana. Kandi aho yari n'ubundi yari azi ko turi mu ikanisa. Ate we yari amanyi nti era tuli mu service. Kandi nta bundi yari yampamagara mu materaniro. Ate tankubira mu service. Icyo cyatumye bihuza na rya jambo rya muhora na buri. Kirembambi connecting ne muhora na cyarenga. Nabatizi izi apere 6. Nengamba missed call zino mukaga. Nyiyashazi ko ndi mu materaniro. Omukyala ngataranze ndi mu service ya determine nti abizi ko ntosohoka mu ikanisa. Akimanyi nti sinza fuluma. Hari impamvu reka nsohoke. Waliwo ensonga kanfuluma. Ndasohoka Nenfuluma. Ngeze hanze. Natuuka ebweru. Basanga muhora na Nambabazi na Ndori. Nensanga muhora na Mbabazi na Ndori. Turamanuka harya hepfo ku office. Natukira wansi ku office. Barambwira ngo kirabona ariko mbona ndiba shusho nyine ndizimeze neza. Wena baraba nenda banga tebafaanana bulungi. Ndabaza se ni amahoro. Mbabuuza nti mirembe. Barambwira twese amahoro yaho muri yaranje. Bangamba nti si mirembe nyaho muri nuko ni mwafata. Bagamba mugume. Bahise mpamagara Reverend Karoli kuri telefone. Kubira Reverend Karoli. Arasohoka nsanga hanze. Nansanga ebweru. Mubwira uko bigenze. Namugamba bwe kitambudde. Namwe tugenda ubwire mubwo butumwa narangiza ubwire Reverend Theophile ndayishimiye akomeza ayobora. Namugamba nti omubulizo bamaze gamba Reverend Theophile yeyongereye ngene ku bitaro. Nange kantuke ku ddwaliro. Ubwo Prince nabo barampamagaye. Prince naye nankubira. Ndamwitaba bimbwira gutyo. Nemukwata nangamba bwatyo. Ndagenda mpageze. Ngenda bwe natuuka. Ninjira mu cyumba. Nenyingira mu kisenge. Ndamureba ndahindura. Nemulaba nemukyusa. Nsanga yarangije kuko atakiri mu mwuka. Nenda banga yafudde nga takyayinamuka. Turasenga dushima Imana. Netusaba netubaza Katonda. Hakurikiraho ibindi byo kubimenyesha abantu no gutabara. Nekuddako ebirala ebyokugamba abantu. Ko niko rero umuvandimwe yadukuwemo. Oluganda bwatyo bwe yatugibwamu. Nta cyangwishe yishwe n'igare ryiwe. Teri cyamuse obula cyari kiseera kye. Kandi ibyo kwibaza ngo se ngwindwara narababwiye ngo Nyahumure ari mu bantu bake bagira ubuzima bwiza butagira indwara. Nabagamba nti Nyahumure abadde mu bantu abatono abalina obulamu obulungi obutali mu ndwara. Obulamu obutali mu ndwadde. Mu minsi mike ishize niwe yarwaye bukeya asa n'ugiye nko kuremba ariko akarwara katari kanini. Onaku entono bwe yarwala ennaku ntono awo. Ariko ubundi yagira ubuzima bwiza butagira ingweno uko abantu bavuga ngo runaka azarwara agira nta kibazo yagira cy'ubuzima. Badde talina buzibu bwa ndwadde. Ariko nyine umunsi wo gutaha kwe naye olunaku lwe hari hagomba kuba impamvu igomba gutuma agenda. Walina okubeerawo ensonga emutwala. Rero ensonga eyo niyo yamujanye yamutute kugira ngo urugendo rwe rwo kuba mu isi rurangire. Nti safari ye eyokubeera mu nsi. Uko niko byagenze rero mukomeze muhumurike. Bwekitwe cyatambula. Mukomeze tube muri iki giterane. Tubere mu rukuŋŋaana runo. Tuzageza ku munsi wo kumuherekeza. Okutuusa ku lunaku olw'okumuwerekera. Murakoze cyane.